Pozdrav, danas ćemo se upoznati sa glagolima sa odvojivim prefiksom ili rastavnim glagolima, kao što su aufmachen i zumachen. Kod ovih glagola nam prefiks dolazi na kraju, dok glavni glagol mijenjamo kroz lica. Aufmachen, ich mache das Fenster auf. Zumachen, ich mache das Fenster zu. Zu nam je došao na kraju, machen smo promijenili kroz prvo lice jednine, a tako nam je i kod ostalih glagola sa odvojivim prefiksom. Pozdrav, danas ćemo se upoznati sa glagolima sa odvojivim prefiksom ili rastavnim glagolima, kao što su aufmachen i zumachen. Kod ovih glagola nam prefiks dolazi na kraju, dok glavni glagol mijenjamo kroz lica. Aufmachen, ich mache das Fenster auf. Zumachen, ich mache das Fenster zu. Zu nam je došao na kraju, machen smo promijenili kroz prvo lice jednine,